از اول حسن اشغال که عفرینه اف 33 سال 88 ده ما نوی رخصنا بیست پارتیا کارکر کردستان و رêber آپو عبدالله اوجان سرک آپو انه في بارتي آواكي وعم بخوا حسيان نها ولاتي ما هي عم كردن وولاتي ما هي ابن دستا عم في رخصنكتن ومخاناسكر عم تشكسن ي بيشتو حيشو رشا كردان رابون ناف كردا ده ترخصنا بانا يكتيا جلي كرد وآزاديا جلي كرد وكردستاني بان نكر rêber آپو rêberê عبدالله اوجلان انه كردستان ما هي آب بندسته و gelê Kurd di bindeste di 5000 سال ده ما خناس كر دخيرا في رخصنه و rêber آپو ده ما ناس كر انه ام gelekî bindestin و ام تبليفه شورشي بون و 2016 ده از بريندار بوم غازي بوم و تشتينا ام دخازن ام هفال غازي ام هف تجريتك هف 22 سال السر rêber آپو في تجريتي امراكن و ام برخددن ام تکوشین دکن ام آزادیا rêber آپو بری هر تشتی ام دخازن و ام مكافل غازي و ام جل كرد دخازن يكتيا جل كرد لانه ترخصنا بان يكتيا نكر در رخصنا بارتي كاركر كردستان و rêber آپو rêberê aştî, rêberê demokratî û rêberê wekeviyê. Em banga min ji hemû gelê Kurd re yekîtiya xwe berdewam bikin û serkeftina xwe em soger bikin û bijî rêber Apo. Ez divêm niha em derbasî sala çaremîn bûn efrîna me hata dagirkirin hev 5000 salin Kurdistanê me tevayî dagirkiriye. نها rêber آپو هف 22 سالن زندان ده و تجرید ده جبونا gelê Kurd جبونا تevayî gelê Kurd خواسته که ما gelê Kurd یکتیا خوا تکوشینا خوا بردوام کن برخودان خوا بردوام کن و ام دبین برخودان جیانه و سرکفتنا gelê Kurd و بيجي rêber آپو